Ko Dinnie Moeahu tōku ingoa no Taranaki ahau. Ka pai. Hei, he au whakaaro mo tēnei rangi? What's your thoughts? He nui tōku whakaaro mo tēnei rā, te kaupapa o te rā, he nākau nui, he tino rawe, mō te whakatū, te mana o ngā haukanga o Pire Haeata. It's hard to describe in words, but what I can share with you is that it's an amazing feeling to be here and something that future generations will flourish because of it. And he pēr te pōwhiri ki a koe. It was a beautiful opportunity to see he kaunihera to welcome us on. And to be on the receiving end of that, kaupapa Māori, te ao Māori, whakarongo, whakamana, te kaupapa Māori, it's heartening. He kōrero whakakapi ki a rātou wakaroana? Ki a koe kōrero ma rātou? Ko tai te whakaaro, te whakaaro te kotaitanga. Te kotaitanga, kia tau te rangi Māori, he maungaro ki rungi te whenua. Personally, I see this as a new beginning, a fresh beginning for our people, and one that we can all be part of moving forward together as iwi, hapu, Māori, as a community, as a collective. Kia ora. Ka pai. Nō ki te marangi nui ki te kōrero ki a koe tēnei wā, ngā mihi nui ki a koe Dinnie, tēnā koe. Ngā mihi.